jeste, dragi moji ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, još jednu lekciju online škole za video editing koju vam donosi Američki kutak i Lukman Film ili ti ga ja, vaš učitelj danas, Sead Okić. Prošlu epizodu, kao i onu prvu, možete naći njen link u opisu ovog videa, stojeći ispod epizoda 1, epizoda 2, a danas nastavljamo na prošlu epizodu. Šta smo prošli put radili? Pa, radili smo osnovne funkcije pomoću kojih editujete i dotakli se efekt kontrola, a današnja epizoda se naslanja na to i idemo na efekt panela. Prošli put sam spomenuo razliku između efekt control panela i efekata samih. Danas uplovljavamo u svijet efekata, proći ćemo njih baš, vidite, puno i baviti se sa dvije osnovne i najčešće korišćene video i audio tranzicije. Pa, hajmo za naš računar otvoriti program i nastaviti gdje smo stali prošli put. Kao što smo rekli, efekt control panel je linkovan direktno na video i nalazi se tu. Već smo objasnili šta sve možemo s njim, rotacije praviti, tako da idemo na efekte. Efekti bi bili, najkraće rečeno, svi oni alati pomoću kojih direktno utječemo na prvobitni izgled našeg videa ili izvorni zvuk našeg audija. Svi koristimo riječ efekti, znamo šta su efekti, ovdje ih ima jako puno i premijera će vam u ovom samom panelu ponuditi neke presete koje oni nude. Evo, na primjer, ovaj konkretno. Da se razumijemo, znači efekte stavljamo tako što ćemo ga povući na video. Znači isto kao što videe povlačimo na timeline, tako i efekte povlačimo konkretno na jedan video, odnosno jedan kadar. Ovo je fade in, to bi značilo da se iz blura, odnosno nečeg mutnog, pojavljuje na našem videu. To pak nije neka koja se najčešće koristi. Ovdje imamo znači audio efekte, video efekte, audio tranzicije i video tranzicije. E sad, audio i video tranzicije, to znači set efekata koji nude određenu vrstu prelaza iz jednog videa u drugi ili iz jednog audija u drugi. Lumetri preseti, ovdje imamo bezbroj preseta koji, ovdje imamo, kada odemo na color, ovako je editing izgled, ako niste na coloru, hajmo na color, i lumetri preseti i lumetri color se nalazi obično u ovom našem desnom ćošku. To ćemo raditi u 5. epizodi. Idemo se baviti u ovom slučaju efektima. Video efekti, blur, sharpness, distorzija, gender, onako, poigrajte se s svim efektima, izvidite i vidite šta oni znače. Uglavnom, lens, distortion, evo stavit ćemo na naš efekt. I kada pomjerimo taj efekt na naš klip, on nam se pojavi u efekt control. Znači, svi efekti koje pomjerimo iz efekt panela i stavimo ih na sami video, bit će prikazani u
ovom ovdje Effect Control panelu koji smo rekli da je direktno linkovan i povezan sa klipom koji trenutno obrađujemo. Dakle, ovdje imamo onaj stari koji smo već prošli funkcije, a s našim scrollanjem mišem prema dolje pojavljuju nam se efekti koje smo nalijepili. Evo, stavimo mirror i odjednom mirror se pojavljuje tu. Efekte isključujemo, evo ga ovdje vidimo, možda je ovo mirror, sad ćemo vidjeti šta je ko uradio. Efekte isključujemo na ovom FX-u koji je pored naziva efekta koji koristimo. Možemo ga isključiti, isključiti i pojavi nam se ova jedna linija preko FX-a. Isto tako, ukoliko želimo izbrisati taj efekat, možemo kliknuti na njega i jednostavno delete. Također mirror nam u ovom slučaju ništa ne radi, međutim kada i svi, zapamtite, svi od ovih efekata vam nude mogućnost manipulacije. Evo ga, vidimo, sad tu odjednom imamo neko neko ogledalo koje nam pola sliku s jedne i s druge strane isto. Obrisat ćemo ga, imamo lens distorziju koju ovog puta nećemo dirati. Uglavnom, u setu video efekata jako je puno efekata. Mi ćemo u ovoj našoj maloj školi doticati se striktno tranzicija, video i audio tranzicija i doticat ćemo se color korekcije kao dva temelja i dvije stvari koji se koriste u bukvalno svakom najjednostavnijem i najkomplikovanije videu. Oni sastoje sljedeće elemente. To nas dovodi do video tranzicija. Mnogo je efekata, rekao, poigrajte se, izvidite šta koji znači. To nas dovodi do video tranzicije koji je bezbroj. Daću vam samo primjer jedni od i šta znači tranzicija. Tranzicija može biti na početku klipa, može se desiti između samih klipova. Ukoliko klip nema nikakve tranzicije, to se zove hard cut. Način prelaza, znači čisti cut tranzicija. I evo ga, sad ćemo pritisnuti play ovdje. I ovo je jedan primjer hard cuta. Kada između dva videa ne postoji ništa. Međutim, mi ovdje možemo da stavimo, na primjer, cross dissolve. Kako to stavljamo? Tranzicije također povlačimo mišem i stavljamo ih između klipova. Oni nam se pojave u tom obliku. Tranzicija, ovo je jedna od najpopularnijih tranzicija koji se koriste od hollywoodskih filmova do emisija. I ovo je najintuitivnija, najprirodnija tranzicija. Toliko je da ju je Adobe uvrstila u onu native ili prirodnu. Tu tranziciju možemo dobiti jednostavnim pritiskom na CTRL-D. Hop. I to je kada jedan video ulazi u drugi video. Napravit ćemo i na ovom klipu tu vrstu tranzicije ili jednostavno je povući između klipova. Kada je povučemo ispod klipova, ona nam se pojavi na ovom Effect Control panelu i možemo da je širimo, povećamo u jednu stranu
ili drugu, to isto možemo uraditi, odnosno dužinu ulaza te tranzicije možemo povećati ili smanjiti. Cross dissolve, zapamtite, najosnovnija i najčešće korištena tranzicija. Evo ga. Vidite kako to izgleda. Također, sve tranzicije koje postavimo, možemo ih obrisati desnim klikom i clear. Inače, dissolve i sve ove ovdje tranzicije su te neke najosnovnije, najpopularnije, najprirodnije, najintuitivnije. Tako da ćemo mi staviti ovdje tu tranziciju. Ok, deep to white, jasno vam je deep to black, evo, ide iz bijelog u to. Mi koristimo cross dissolve, koji je bukvalno skoro isto kao i film dissolve. Ok, tu smo na cross dissolve. Vidite sad kako prirodno ulazi tranzicija u sami kadar. Ovdje bi bilo jako zgodno. Evo, povećat ćemo je malo više, da vidimo kako izgleda. Lagano, to je ipak previše. U našem slučaju 5 sekundi tranzicija je sasvim super odlična. Ok. Hajde probamo gurnuti audio naš od početka. Evo, upravo kad smo kod ovog kadra, pošto je malo brža muzika, pada mi na pamet da napravimo. Da malo približimo ovo svjetlo. Pada mi na pamet da napravimo na muziku jump cutove, koji će videu dati dodatnu dinamiku. Evo ga ide. Poslušajte ovaj ritam i to sada možemo uraditi na sljedeći način, povući ovo, vratiti nazad, pa na sljedećem ritmu povući malo, pa vratiti nazad, pa na sljedećem ritmu povući naprijed i vratiti nazad. I to ćemo uraditi još jednom, prosto da imate predstavu kako to izgleda, i to izgleda ovako. Puno je brži ritam, wow, pravo sam izabrao zahtjevnu pjesmu. Ok. Vidjeli ste sad. I kod ritmova, najbolje, kod praćenja muzike sa videom, najbolje je raditi čisti hard cut. Međutim, ok, to je tranzicija. U ovom slučaju pokazat ću vam još jednu video tranziciju. Ićemo onako random neku, koju ćemo staviti između ova dva kadra. Vratit ćemo ovo. Gender wipe. Loše. Ajmo na ovu. Ok. Bukvalno igrajte se sa tranzicijama. Vremenom ćete osjetiti koja najbolje odgovara vibe-u i atmosferi videa koji radite.
Sada, to nas dovodi do, ako je ovo najprirodnija video tranzicija i ako se ona nalazi gore na efekt kontrolu, koja je onda najprirodnija audio tranzicija? Ako slušate muziku, a slušate, svaka pjesma otprilike počne onako iz nekog tihog moda i završava na jednom fejdu, odnosno padu toga zvuka, tako što se smanjuje. Upravo to je i osnovna tranzicija za audio, koja je u ovom slučaju, nalazimo audio, evo ga, crossfade. Znači, od svih audio tranzicija imate 3 i sve 3 su fade-ovi. Tako da ćemo staviti constant power, također lijepimo na traku sa audijom. Apsolutno isti slučaj kao i kod videa. Možemo je proširivati, možemo je obrisati, isto kao i audio. S tim da, kod videa rekli smo da je ta prirodna video tranzicija na skraćenici CTRL-D, a kod audija ona je na skraćenici CTRL-Shift i D. CTRL-Shift-D i dobivamo audio tranziciju, koju također možemo povećavati i smanjivati. I pazite sad ovo. Ok, ovdje. Pjesma već ovdje ima svoj neki lagani početak, mi smo ga dodali dodatno. Ok, i brišemo ovaj dio između. Sjedi, upravo mi pade na pamet kako da ovaj zvuk uvedemo, kako da akciju koja će se desiti na sljedećem klipu uvedemo u prethodni klip. To ćemo uraditi na način da odvojimo u ovom slučaju K2 klip 3, odvojit ćemo njegov audio od videa. I to ćemo uraditi na sljedeći način, no prvo da smanjim blendu ili ne. Neka ostane sve tako kako jeste. Da li sam u fokusu? To ćemo uraditi na način da kliknemo desnim klikom, jedino je u mom slučaju. Inače, ako niste primijetili, ja sam ljevak. I napravimo unlink. Dakle, desni klik i funkcija unlink. Ona nam odvaja audio od videa. Ja ću to vratiti u položaj kakav je bio. Odvojili smo znači audio od videa i sada ćemo pomjeriti ovaj audio još malo ovamo na prelijepe kadrove. Odvojit ćemo ovo i pomjeriti znači na... Čuje se rijeka. I pazite kako ćemo sad uvesti radnju u ovaj klip. Na koji način? Pa tako što ćemo staviti audio tranziciju koja će lagano uvoditi nas u priču idućeg klipa. Sad, pogledajte kako to zvuči i izgleda. Opa! A pogledajte kako je bilo ranije. Ok, vratit ćemo. Gdje je gemišt? Ali nije gdje, nego če je gemišt? Ok. Ovdje. Aha.
Jedan od jako čestih načina kada imamo ambijentalni zvuk jedne kamere i druge jest upravo da ovaj constant power odnosno da koristimo audio tranziciju između tih kadrova. I to ćemo sada uraditi, pritisnut ćemo ovo i ostaje nam samo ova traka. Osjetite li ovo nagli prijelaz? Ovaj kaže tamo op. Međutim, kada tu stavimo ovu prirodnu audio tranziciju, to znači da će ona sa ove strane povući video, odnosno sa ove strane povući audio i spojiti ga sa audijom iz prethodne. Pogledajte. U slučaju da obrišemo ovu tranziciju, ispašće bukvalno da je korišten jedan audio. Kada pustimo i našu traku muzike, i ovdje ćemo staviti ovu prirodnu tranziciju, video transition. Možda sad da se poigramo sa nekom drugom tranzicijom, na primjer blend wipe, to bi značilo, burn doors. Evo vidite. Međutim, većina ovih tranzicija, to ću vam otkriti, je onako pravo old school i rekao bi dječja. Moram smanjiti ovu blendu, jer sam pretaman. Bio sam pretaman svo vrijeme. Nema veze. Otkriću vam tajnu. Koristite prirodne tranzicije. Jer većina ovih su onako old school, dječje i televizijske. Pogledajte sad ovu tranziciju. Ima li smisla na ovo? Pogledajte ovu tranziciju. Ne, nema smisla. Izbrisat ćemo je i pritisnuti naše CTRL i D. I produžiti ovu tranziciju ovdje. Isključit ćemo gdje je nešto. Eto ga. S tim da ova tranzicija ne leži toliko dobro jer se kamera tamam okreće. Tako da ćemo je uzeti ovaj kadar odavdje i solo track. Vidite šta je dobro kada odvojite audio i video, jer možete praviti neke manipulacije nad videom. Evo sad ćemo staviti ovdje constant power i ovdje audio tranziciju i ovdje osnovnu video tranziciju i vidjet ćete šta ćemo dobiti. Tada! Ne.
Sada to izgleda puno ljepše i prirodnije. Dakle, pogledajte ove tranzicije. Mnogo je važno da vremenom, kako budete editovali, dobit ćete osjećaj gdje koja tranzicija leži. Nekada su baš ove najprirodnije i najjednostavnije upravo i najbolje. Hard cut, čisti cut, bez tranzicija je super. Ovdje na ovoj vježbi gdje smo radili tranzicije, vidjeli smo da između ovog prvog i drugog kadra kamera je išla u ovu stranu, a tranzicija je upadala. I šta smo uradili? Odrezali smo i našli kadar u kojem čamac ide ravno prema i tranzicija je sjela. Pa sve ove stvari vremenom editovanja dobit ćete osjećaj za njih i vježbom ubrzati svoje predomišljanje da li da ovo uradim ili ono. Eto ga, samim ovom završnom rečenicom i dolazimo do kraja ove epizode u kojoj smo obradili efekte, odnosno nismo ih svi obradili, ali smo ih spomenuli i uveli vas u taj svijet efekata, znate gdje se pojavljuju, kako ih nakačiti i obradili smo lijepo ovaj dio oko audio i video tranzicija sa super hintovima, ono što vam je najbolje. Od mene toliko u ovoj lekciji, u ovoj epizodi. Ovo je prva online škola na jeziku koji vi razumijete i super bi bilo da podijelite ove informacije s nekim koga znate da će mu biti od koristi, da ostavite jedan like za kanal Američkog kutka i slobodno bacite komentare, slušat ćemo vas i vaše želje i vidjeti šta je ono što vas zanima u oblasti video editinga. Još jednom hvala i vidimo se iduće sedmice.